Ngithathe lesithuba bazalwane nginibingelele lonke egameni lika Jesu Kristu umsindisi. Ngifuna ukukhuluma nje kafishane indzaba lemfisha. It won't be more than 5 minutes or roughly. But indzaba lemcwa kakhulu ngifuna ukukhuluma ngemphumela wempi kuyavakala. Ngifuna ukukhuluma ngemphumela wempi. Excuse me. Why ngikukhulume lokho? Ngifuna abantu ba-understand ukuthi imbi idzinga ukuthi udecide kahle nangabe ufuna imbi, ungangeni kuyo ungadi ukuthi ungenapi. There are so many miscalculated decisions lathethwe bantu emhlabeni. Ngeke unganaki, ngeke ungaqapheli ukuthi imbi isho ukuthini, imbi futhi ilethani. Ekugcineni ngokonke batisola kunesigaba sekuthi empilweni wende ama mistakes walungise, but kunesigaba sekuthi wende ama mistakes bese uyakuvuna lokuhlanyele, so uyavuna umphumela walama mistakes. Kuba kuhle lokho ukuthi ema mistakes uzame lokho ukuthi uwalungise uma simo sisavuma ukuthi angalungiseka, ungameli ukuthi isimo size sonakale kakhulu. Ngiloko nje ngifuna ukuveta. Ake ngigijime ke ngiyacala ngento esibonakaliso i-example i-illustration so that ikutoseshe kuvakale. Ngicela kubekisa ngeRussia and Ukraine. Kukhona abantu bathi understand ukuthi ema mistakes endeka kanjani. Lapha sithole president Volodymyr Zelensky. Umsa wa Zelensky lo namuhla sewukhalela umhlaba wonke, sewukhalela nelwabayile lendlula emoyeni, sewufisa limside, sewukhala leti mathonsi akasagcoki ngisho isudu. Why? Kunema mistakes lekumele ngabe uwalungisile in the past 8 years, wehluleka kuwalungisa lama mistakes le. Namuhla sekamtfolile, sekamkhanzile, sekayibhadini manje empilweni yakhe. As I speak right now, his hours are numbered of being a president. His hours are numbered. Asengikunike briefly. Zelensky ubekwe ngema-America noma ke ungene uthethe kuba ngipresident through the aid of the Americans, because niyawathi nani ama-Americans ukuthi didlova tasemhlabeni, bosathane basemhlabeni, bantu labaletha bubi laba destroyer umhlaba laba ema-Americans nema-English. Those people are the devils, the demons of the world. So bakwendile ke i-Ukraine banifuna bayi-understand ukuthi live lase-Russia leli nga-1991 nakucollapsa i-Soviet Union lase liyatimela liba independent country. So uma selitimele lelive leli kunebantu litive letihlukene. Part of letive kunalaba khuluma si-Russia pure because vele live lase-Russia kuyavakala. So Zelensky kungena kwakhe uthi asuka lapho wabulala ngesihluku nangesibhuku lesimangalisayo lengazange singisibone. Ngishona nakulokwendiwa nguIdi Amin eUganda kunqane kakhulu kunalelo kwendiwa eZelensky. Ubulele over 14,000 webantu recorded. Umhlaba is aware, umhlaba uyakwati lokho. It's not a dispute. Ababulala ngesibhuku, bantu bahlala kuma tall buildings, ema flats. Afike Zelensky nemasotsha akhe afike okhele leyo building leyo lehlala abantu labakhuluma si-Russia, ayokhele ngemlilo. Bashe labantu la ngekhathi ku building baphila, bathoseke bashe baphila. Labaphuma ngemafastelo batijikjele phasi, bafike bawe phasi, labanye baphihlike basaphake bafe, labanye mhlambe depending ukuthi usuka how high la suka khona nale building. Nakasuka Judane awele phasi adibane nenhlavu, babadubule ngenhlavu, babashaye imilende. Most of the time babashaya imilende khona bangato khona kubaleka, bawe phasi bashe, babulawe buhlungu benhlavu, baphindze babulawe buhlungu bekusha ngalomlilo ngoba akasakhona ukubaleka manje, ashe aphila baze bafe. Ubabulele bantu Zelensky. This man has got no heart. Ngicabanga ukuthi ama-Americans amkhipha inhlitiyo, amfaka inhlitiyo yema-America. Bringing in mind this guy is a Jew, is an Israelite in short, is a descendant of the Israelites. Ngumsa wa David lo lenhlitiyo lenesibhuku kangaka wababulala abantu. All right.
Vladimir Putin mongameli wase Russia wamekhuda kuloko because Americans akwende lokhu purposely ngani ngoba ona afuna kusabotaja inike iRussia asebenzisa iUkraine as njengeli ground lekulwela impi. Ngiyathemba kuyavakala. iUkraine live lelinothe kakhulu, is one of the emave lanothe kakhulu ngemhlaba lomuhle likhicita kudla. At the same time iAmerica ifuna kulicolonize lelive leli because nase icolonize lona itabe seyihleti lanzanyeni kuRussia because itabe iAmerica seyikhona la eminyango weRussia. Ngiyathemba kuyavakala. Okay. Putin la kwendile umeyalile besibona sitlandela indzaba umekhutile kanyenti Volodymyr Zelensky, but Zelensky la kwendile nginaku utiphatse induze ngapelepele ngoba whatsoever lebe bamiyala ngako abedvale ashaya emasimba ngetandla Zelensky. Ngikhuluma indlela bengiyibukela, I'm one person olandela indzaba kakhulu emhlabeni, abedvale abhambaze emasimba ngetandla Zelensky angafuni kuva agabathisa iAmerica agabathisa iEngland ngoba bamthembisa ukuthi emhlanje embeleko bamhlohlela nangetibhamu bamlethela all sorts of weapons. Yathi iRussia ngingiphuthi ngayi1 mina kwesibili ngingiphuthi esithombeni yathi ngiyakuhlasela ke manje. Wakhipha statement wathi ngiyanatifya ngikhipha iterrorism kubantu wayihlasela njengoba ayihlasela namuhla sosesikoteleni labo America bakhe ubathi yabamemeta sebagcumile bemelapha bathi asimbi yethu le imbi yakho babhizi bathi sinawe ngemlomo but egroundini embini la khona abekho naye bamshiyile. That's how what the bad friends are. Let this be a warning emhlabeni wonke ukuthi Americans are the destroyers. Americans, they are not good people. Umhlaba wonke ukhatheteke ngenxa yema-America nemangisi nabase France nemajalimane. Wonke umhlaba ubulawe ngilabantu laba. These are the demons or the sons of Satan. Kuyavakala. Okay ke. Now live asesiyibuke ke lento le live la Ukraine noma ke sive sase Ukraine manje sesiyakhala linyendi laso noma kumhlaba wonke ublame Putin awusablame lama Americans lebe kungona enda nang Zelensky ukuthi akabe sidlova nesihlophoyi sethelele abantu base Ukraine nyalo bablame abani ke Putin abasakubuki lokho ukuthi yini letimbangela letifike lapho. Now asengibuyele ke manje ngikhulume ngemphumela wempi ngoba lapho la ngikhona khona imbi ifike ithathe kuthula ilethe ukukhathateka ilethe stress. That's ngiletinye into tembi lethu. Imbi ifike ihlukanise umndeni lobo uhlangene usolid ifike uhlukanise ubahasheke abantu bangadi ukuthi bayaphi. Imbi ifike ihlukanise umuntu lebekanako imende abebede. Kuyavakala. Imbi ifike yende umuntu lebe anemfati imende abebede umfati yende indvodza yende umfati lebe kanendvodza imende abe ngumfelokati. Ifike yende umfana lebe kane batali imende abe yinzanzane. Ifike yende umndeni lobo unelikhaya ugucuke ube ngumhambaze weswele ngisho umkhukhu wekufihla inhloko. Yimbi ligama laloko. Imbi ifike ithathe umuntu lebe qebile kakhulu ahlonishwa anesigaba ifike imende abe useless abebede esigaba abe nothing emhlabeni anga recognizewa. Kuyavakala. Imbi ifike ikuthathe wena lobe unelutho ikwende ungabi nalutho, wena lobe unebusiness ikuguqule ikwende ube luphuya loludlwaphutelako lolumngashi nasetiko. Ifike ikwende uthi kanzi bowugqokile wembethe ifike ikungqunule ikwende ube ngqunungqu. Yimbi ligama laloko. Imbi ifike yende umuntu lebe kanethi ihlobo imhlube abe yinhlwa abe yedwana kuphele ihlobo. Ngikhuluma nje abantu namhla bayahashekile ngibekisa ngani ngeUkraine. Abantu bahashekile namhla eUkraine busuku nemini babalekela kusinzisa impilo yabo. Kuphele emakhaya ebantu aguquke athi inzala iRussia iyavithita iyaqoba emakhaya ebantu emadolobha aguquke athi inzala. Zelensky tinyembeti sethi guquke tiyingane
umshadi ukhale kwehle emafinyila aze oma emafinyila kude lo mesulako yini ligama laloko yimbi sigaba sekuba ngipresident sesikhundla nje sesigaba nje seligama lokuthi ngipresident ngale kwaloko sesiyinga nje noma sekangeta lakithi eSwatini amana ulusa inkomo ngwenyama sekungaba kuhle naloko ngiyethemba kevakala why ngikhulume lokho ngifuna ukuthi maswati lamahle thine asingafiki esigabeni sekuthi size sifane nabantu base-Ukraine silwe sibhidlitele sinako sicabane sibulalane kuhliphike imindeni sengishito ngathi umuntu libeka ngasi inzanzane ugcina inzanzane ngathi umuntu lobeka nendvodza ugcina angumfelokade indvodza lebe inekhalayo igcina ihambaze konke kuyaphela kusembini bambalwa labachamuka aba victorious embini kude iwina kune lose and lose kuyavakala mina ngikhule ngidlala i-taekwondo ka-taekwondo noma ngingathiwa ngiwinile kunale gama nje ethi win but at the same time ngibiyela emuva ngiyothoba ngoba nami ngibethiwe akusho ukuthi lololo usuke umbethile wamncoba yena usuke angakubethi nawe usuke unedingongoma takhe lo ufika ukuthi ikhombe ukuthi ungibethile la nami ngimbethile kodwa naye ungibethile yimbi ke ligama laleyo kude iwin kune lose lose kuyavakala ngithi ke maswati lamahle sikhathi lesi sekuthi sibambe lithuba lemali ukuthi imali ingasakuletha kuthula eSwatini siyeta sikhathi lapho khona imali ingeke isaba imendvulo eSwatini kwanyalo imali ingadlala inzima lenkulu kuletha kuthulisa lesimo ilethe kuthula eSwatini live liye phambili kepha ayeta emalanga and eta masinyane emalanga lapho khona imali itawugcina seyi useless ingeke yaba imendvulo kulesimo saseSwatini ngithi ke maswati lamahle kulaba sethi khundleni kubo bonke labahola live lemaswati abakubambisise lokho abawanake nalamagama labo wonke lo lead abantu akawanake lamagama lawa lengwashoko kuthi umphumela wempi kude lo wake waba victorious kuye mubi wonke umuntu usalathi khotha emanqeba kuyavakala inkosi wabusela amagama nekushunyela kwawo kuze kube phakade amen.